Başkent'e Ütbek'ken Ulum'un atası bulamam. Mamacat'ın kuvvetinin degen men bulamam. Batkende kişi olduğu oldum, Cenab-ı Melis kalıp degen adam öldürüp men Ulum'da. O zaman Ulum'da o şey işlek durgan. O şöyle evden kişi olduğu öldürüp koyup ona şundan çoğalaydan hayra varıp malların varlığına çeyin bayağı reskin hemen durgan yok. Adresini ayıktan yok. Arayıp o şeyden malların izden bari ona tavışıp o şeyden kelge. Yiyin ama bayağı surakta bazı mesele dalildet oyununa olmaz. Bazı oyununa alıp bayağı dalil denge başka olmadan yiyin buna kiyin şahatık sok bırakma şu buraya yarıp var. Aram o şeyden oyunlarına koyup bari dalil dengeline kiyin adam ömür boyuna kesip bergen. Buna boşandan keyin noyabr ayında bultunu sok götürgön bir yıl oldu. Men oğlum öldürgön bana 2 yıl 1 ay oldu. 17. noyabrdan 18. noyabrga karagan tünü de buna azı dekabr bolup atat, onu olup kalıp atat, buna 2 yıl 1 ay oldu. Buna oşundan direktörü çıkmay jatar. Oğlu soktan güne koyalı desek, oğru bolup attı, tigi oldu, buz bolup, bayağı oğru başmışım olup yoktu. Hazır yemi Melis kalıpından adam öldürgün kişi çıkmay atar. Oşama yemi prezidentke başka jenlerge büt kayırlıp geteyin de batar. Bundan başka bana o yecesi, Darika degen yecesi var, hazır var derdi. Bayağı başlarını aylandırıp kişilerin mekemege barıp başkaça olup verip atar gazeriye. Oşan için emin bana bu prezidentke hurmatlı Sabir Hocabayımız. Buna Bakkenge şeyin vardınız, geldiniz, hazır emin siz özünüz bu yerden okuvasanız dahi başka barçılar, ayıtıp verir. Bu vardığı bir kadar kişi olduğu olup Melis kalı kuptun bana adam öldürüp adamı atıp öldürgön belli olundu. Buna uşuğa baylanışlı olsa yemin bir aktanıp başka kılıp jatar. Bu bir. İkinciden buna bu hurmatlı prokuror, general prokuror, kimeler, konuş, kimeler, Zuluşup Cenab-ı Kurmar bul. Buna uşular sizlerge barıp aytıp atar. Cenab-ı Hazırғы Jokorluk Kengesi'nin töregası Talant Mahmutov, hazırғы prezident İyo. Buna uşun bari sizlerge barıp arzudanıp yok dese bildimelerinin başına aylandırıp atar. Buğa işenindeki de aylanayın. İşene görmüyorlar. Adam öldürgen gör köşün Melis kalı kup bolup atar. Biz bu yanıldengen, bolgan, bağdır ketken şu yerden. Ona kudayar vardı kişilerdi çakırıp Moslu istakka kılıp vardı buna. Adam keyin kesip bergen ömür boyu var. Yemoşol oblusta varlarından keyin bana 1 yıldan açtı, oğrul oldu, tegib oldu, buz oldu da oturup bana şu tunga jettik. Daha fazla çıkmay atar degen, buna Melis kalıp çıkmay atar. Darika degen gecesini geçe yakın durup kaldım, bir yerden bir sotkadan baldar koyup verdiler. O şöyle aytıp atar. Biz bayağı Batkende boluş gerekede sot, anan sot bozmadı. Biz yavrularımız kişiler Çomalay'dan kelip atağız, 20-30'dan kelip atağız, 300 kilometreden aşık yol. Bu yerde Catakana degen var, başka degen var. O şunu kayra biz Batkende boluşumuz gerekir. Batkende kanday bulamız, günekörler varıp Batkende jatsa o şehirde. Biz o şehirde günekörlerde yavrularımızlar varıp günekörlerden canına barışımız gerekir. Bizim ayırda kovsuzluğumuzu kim saktaydı? Ayırda işleri biri ayıtıp atar, o Batkende bozmaktır son. Yani biz söyleşiyoruz değil. Kantip söyleşir. Ne de söyleşir? Biz hemen Naşa trafikte başkanın katlanan yolda kendimiz ayırda naşa satıp koyuyor bir yerimizde. Ya olmasa tamamımızda bir ulandırıp koyuyor. Ya başka bizim kovsuzluk oluyor. Biz kanday varağız Batkenge. O şunun için hoş görmez buna alayga berişken evle sotma. Buna alayda sottosa jakşı olmak. Bizge jakınıraak kişiye. Buna uşun tip başını aylandırıp her kimden aylandırıp atar.
Ona ошон için generalni prokuror mana Talant Mahmut'u barına işemde bile, Kirgiz'de bile bular. Bular yalgancı bardığı. Adamı öldürüp koyup anam kayra aktanıp jirer. Bolbosa mana prokurorlar, oşa prokurorlar bizge vardı. Adam ekenler 5-6 günden keyin barıp kömür aytıp gelişti. O yerde men özüm ketip barlaylanayın. Esen aman ketkiler. Daha bir balдар tiyişip koymasın dep maşinasına salıp baldardan kızlardan özüm korkup salıp koydum. Ha mınavul adam öldürgön Melis Kalıktın Turgan Urugu Cihat'e nesi bir basıp bargan yok. Bir basıp koygan yok bizge. Bu şu yerden yolmuştum. Hiç kanday keyin bir yıldan keyin adam bir hafta nesini gecesi varmış koyuptu. Olmasa biz daha adam öyle bunday bir 2 yıldan beri Kozgovay, Başkakuvay, benim oğlumda tınç çalsın deyip kesilipte koymak bunu. Oşağa biz özümüz kesilipte olsak olur kayra kesilmeyi yapmayız yani bir nökerler, adam öldürgönder, meris kalıp. Oşağın için bana konstitüsyonda sokka dağı oşağı bayağı adam öldürgönder. Özünün kızlarını gözleri boğaz kılıp koygondardı, ata nefsini öldürgönder. Şunlardan bağırdığını adam öldürgönde bayağı ölüm cezasına tartış gereken, öldürüş gereken şunlarda. Bunçalık bağır otura vermeyin. Buna kara hazır 2 yıldan beri Cenab-ı Meclis Kalıp'tı bakıp jatar, sonra koydoy olup sevgili olup jatar o şehirde. Bizge jardan bergen hiç kim yok, biz hiç kimden soranlarımız yok, bir Kuday'dan soranamız, bir başkadan soranamız, Soğranbayga bir arzlanıp kördü bile, akışı menin vardı bir közünde turat, men köz altında dedi, başka dedi, akışıda boşalt gittiğimi, urmattığımız, sarının rojalarımız, sizin gözünüzde bolsa gerek, bunday kılıp bayağı bir top kişilerge jengildiklerdi, bunu hapıslardı, berip attınız, bir okul kişiye berek ölmeniz, adam öldürgön adam bu. Adamda atı öldürgön adam bu, hiç kanday jengildik, hiç kanday jarkan gerek emez. Ana Japanlar деген ondan yerdeş olup çağırdı. Kamilem Şaplayıp Aziz Sabirus. Mınау мен ишкинин көйгөй боюнча мен сөз кошуп кетишим керек. Биринчи канал журналисттер силер ушул чагылдырууну кыскартпастан окуп берүүңөрдү өтүнөм. Биринчиден. Себеп дегенде силер керектүү жерин кыркып таштап бизди жоготуп урушат экен, мындай кылат экен деген немелер менен көп жерин кыркып таштап турат, сонча гана сюжеттерин гана берип дегенсиңер. Экинчиден бул мусулмандын баласы мусулман деген бул мусулманды өлтүрбөш керек да. Öldürmüş gerek. Bizden Kırgızistan'da korrupsiya degen kara bulut basıp alganda, korrupsiya degen kara bulut bizde Kırgızistan'da basıp, bugün ansızdı aldı öldürüp, ana jönüne köp, hiç kanday demese kaynakta oyunu düşüyor köp da. Birincisi botan dep adamды bozdurып olsun. Atam dep bozdoş, atanın kömüş musulmanга mıras. Botan dep bozdoş kıyın. Oşol balanın da uşul kişi okşoş, uşul apası enesi var. Ошоны ойлонуш керек эди. Мен эгерде ошондой мен бирөөнүн колунан өлгөн болсом, менин атам, менин апам жана менин туугандарым мен эмне деп сыздайт? Кантип жүрөм ооруйт деген адамда бир нерсе болуш керек да. Бирөөнү ыйлатып ботон деп боздотконду муну эч качан кечирбеш керек. Эгер мыйзам жол бербейт, мыйзам шуну жалпы бул аксакал айткандай өмүр бою кетип турган түрмөдө чириш керек. Себеп дегенде бирөөнү чыракта барасың. Келечекте Кыргызстанга кызмат кылып аткан ак ниет адамдарды ушундай кара ниеттер, пулдуулар, жемкорлор, каракетилер өлтүрүп коюп жаткан болсо, биз Кыргызстанга кайфалабыз. Бизде жайыптуу кара булут басып коррупция деген. Бизде эми бүгүнкү күнү чоң үмүт бар. Жаңы бийлик келип, жаңы президенттер шайланып, жаңы адамдар, жакшы адамдар шайланып калган болсо, ушундай көйгөйлөр чечилет деген ойдо, элдин үнү угулат деген ойдо, Кыргызстаныбыз оңолот деген ойдо биз бүгүнкү күнү чоң үмүт менен жашап жатабыз. Только бейүмүт гана шайтанга барат, калган мусулман бандасы үмүт менен жашайт. Кудай кааласа бул аяга чыкса керек. Эми мен айтарым. Ошол жигит түрмөдө чириш керек. Анан болбосо, аны тууганың үчүн ким күйбөйт, атаң үчүн ким күйбөйт, бала үчүн ким күйбөйт. Керек болсо силовой колдонуп, силовой ошол баланын өзүнүн немесине жеткирип койсо болот. Бирок бүгүн мыйзам деген бар, мусулманчылык деген бар.
ошолордун ата-энелери өтө кайдыгер, кара ниет, жүрөгү кара, өтө начар адамдар экен. Ошол балам өлтүрдүбү же өлтүрбөдүбү, кошо салчасы болуп акылдага чыгып, ошонун өлүмүгө шектүү болдумбу? Бар, суран, жалын, мусулман булар дагы. Булар дагы ошо күйүтүүдөн ыйлап, ушунча аксакал келип, аялын нече жолу келип, ушундай айтып туруп, ыйлап отурат, көз жашын жамгырдай төгүп. Бул көз жаш жетет айланып. Ошонун өзүнүн башына барат. Ким өлтүргөн болсо ошонун башына барат. Бул күн ошого келет. Ошондон кийин ошонун атасы, энеси, аялы, кызы, баласы, бир туугандар кандай зарлап, кантип ыйлап, кантип жүрөгү сыздайт, ошондо гана билет. Бирок Кудайга коюп койгон жакшы. Биз мусулман бандалар Кудайга коюш керек. Жакшылык, жамандыкты бардын Кудайдан көрүш керек. Жети парыздын бири имамдар ушул. Бирок ошондой болсо дагы эми банда деген бала үчүн, баланы өлтүрүп жатса, көз көрүнүп аты баса, ага чыдабай деген. Сейдали Юрая Тумуч. Чоңлай районунда отурган кыштагы тургунумун. Мен бул азыркы болуп жаткан бул аксакалдын айткан сөзүгө сотуга баштан бери катышып келатам. Бардык нерсе далилденген, бардык нерсе өз ордуна коюлган. Бул сот туура чечкен. Эми таң каласың да, негизи баягы коррупция чырмалышкан экен. Болбосо азыркы чейин муну бир жагага чыгарып, жете турган жерге жеткириш керек эле. Азыркыча ол түрмөдө жатса, семирип. Бул жерде ортодо акча иштеп атат. Менин акылым жетиши боюнча да. Бардыгы акчага алып алып, иштеген неме кылбай, тиешелүү деңгээлге жеткирип, баягы чечимди аткарбай атат. Эми мурун ошондой болгон, анын бардыгыбыз эле билебиз, сот прокурор өзү деле билет. Эми азыркы бийликтен, жогорку кеңештен, ген прокуратурадан суранабыз, мына телевизорлордон көрүп атабыз, жакшы иштерди жасап атат, ар кандай кылмыштардын бетин ачып атат, жазаларын берип атат. Эми биз азыркы бийлик ишенебиз ушул болгон ишти. Тем более ал бир облустун прокурору болсо, жөнөкөй бир адам болбосо, ал киши ал жерде ошондой тоскоолдуктарды жаратып, ак иштейин, эл үчүн иштейин, мамлекет үчүн иштейин деп ошол немеге барат. Болбосо аларга тоскоолдук кылбаса, жанагы мафиясына кийлигишпесе, алар деле өлтүрбөсө керек. Анан ошондой кылмыштуу иштеринин бетин ачып атса, анан күн ичинен аны өлтүргөн, аны бардыгыбыз билебиз, эл деле билет, туугандары деле билет. Туугандары менен деле сүйлөшкөнбүз, ошол жанагы эжеси да, апасы да, тагалары да ушунда келген, чогуу жүрүп, чогуу адамча эле сүйлөшкөнбүз. Ушундай болуптур деп, ошолорду өзүнүн түбү алар начар адам экен. Мисалы үчүн ошол жигит өлгөндөн кийин эле аксакалдын алдыга барып ушундай болуптур. Бизди эми десе, алги атаңды өлтүргөнгө энеңди бердик, кунду кечип кыл эртең берели. Мүмкүн кечирип Кудайдан көрдүм дейт эле. Анан ал кишилер кайра бул кишини неме кылгандай, басып тургандай кылып, өлтүргөн эмес, ол бул деп кайра кечирим сурашын ордуна көрүнгөн жерде башын тыгып арызданып жүрсө, бул туура иш болбосо керек. Мисалы үчүн ар бир элдин өзүнүн чыгаан уулдары болот. Ошол чыгаан уулдардын бири эле алдан арбай, жаш эле ошол деңгээлге ак эмгеги менен жеткен, ал бирөө таанышы жайлыдай немеси менен жеткен. Нак биз билебиз, эмгеги менен жеткен жигит ал. Анан ошентип ушундай өлүмгө туура болду. Эми азыркы бийликтен суранабыз, туура чечим чыгарып, ушул иштин аягына чейин бүтүрүп, жанагындай арызданган жалганчылар эми азыр адамдар ошол жалган менен эле сүйлөп калыптыр. Анан бирге эки, үч кылып сүйлөп. Алардын ишенбеш керек, аларды киргизбеш керек. Биз Чоңалайдын элинин атына кол топтоп, ушул иш боюнча кол топтоп. 1000 адам болобу, 2000 адам болобу, кайрылабыз. Ошондуктан ушул иштин аягына туура чыгарып беришин суранабыз. Өткөндө Жапар ошондо ИО президент болгондо ошонун энеси айткан. Шундай болуп атат дегенде, сот деген значит тез эртең эле укша ошойдон эми билбейм кандай эме болот. Бирок мына башка органдар да бар да. Бул бир Жапаровдук эмес да. Бул жалпы эме укук коргоо органдары муну тездетип, бир жагынан кылыш керек. Биз 300 километр жерден дайым эле келе бербейбиз да. Өзлөрү деле
oşondoy bolup atsa керек. Men aytar degenim şu bir halsızlık bolup, bu ömür boyu oşo nemen sottun akırkı çeçimi biz kanattan bulamadık. Neyse baktı, yalnız balık diye bulmalıyım öyle. Adetlerini görüp ben özüm kucağılık olup, onu görüp ben ilerledim, bunu ilerlerler. Bizge varıptır, yektiler bölümüne varıptır. Biz yektiler bölüm için 20 yıl kadar emekli bir senede varıptır. Ezesi beni, bir kuvan, talas. Onun ki daha bir varıptır, bir Bişkek'te bir tamı var. Şu tam dalgıda benim balam ölüp yatsa, yüzü varsa. Kan duvarına bir tam varmıştır. Bir balam öldüğünde varıp koymuştu. Tam var ede şunu aldılar, ballarına kereye gidecektim. Hep kandım kereye gidecek, balları zor oyup kaldım. Onda kandım, fön tavana. Şunu atmakta romur boyu kestim. Biz ektiler örgübüne bir tam var. Balamdı, nemekle var. Benlerden şu romur boyu kestim. Zarkırap şu caldız balan inesi. Caldız 7 yaşar balası kalktı. Bu yiteken, varlıktan bazı yiteken. Bu hayal kaçta başka hayal alıp gel, dağılacağım kılıp gelgen balık diye buluyoruz. Men balam şu otuşum kalıptır. Teşekkür ederim. Nasıl ballarını böyle içine gökdönmüş. Olur mu biz? Bu atkandır, köylü atkandır, buna iktidarın 3 yılga yetkilgese gerek, yani tezra biz yintirsılar verişe, ömür boyu kesip verisi gerek. Oşonda biz bana sineye bir bayağı kuygun yerimiz, başka yerimiz kişineye bir şunday bolottan olmasa mümkün emesden, hani yok aktar boşaltıp çıkarıp cübele turgan bolsa mı, onda bir başkaça bolsa gerek.